MCA wa wodi ya Zombe Mwitika Malinga Munyao ni wenda ndongo isia ukamba kukwata na kuthocha president na kwite milati ya maendeleo kuma serikali ni ya kate aina ina nandiki mama vo itina wachathi kimwe kisioni cha machinery wodi ni Athange county ni ya Makueni. Malinga ni waweta ile mbeta ya ukamba etitwe muno itina na yetono kuunika vanene kumana na ilovia ila sieta wa ni serikali ya kate ayenda atongo ima ukamba kuyote ivathukanosio na kwamba kuthuya enendi ma ile mbeta ye Ken Mulinge na mauvo. Malinga munaulosa kutungua chama cha UDA na ngwatanio mavuli ya Kenya Kwanza inenene wakosoa mutu wa mama atongo ima ukamba na lemethito mayothu kembo manosia president kila ivinda watambuka ile mbetani yi maweta kilolo choni kuyo kamba ni uchane ni kana kuendea kutetheka kiuteti weto tetusu ni movetu kunevinda ndonyo kuli atongo ima kamba na muno alama kwanza ni mobizani njega vikie kuitungia ni atonze tidojeni musumbi angukuli akamba monze nazi katiba ka Kenya kanene ya serikali Asia there shall be a majority and a minority baiba ndo kanene ya upinzani bantu wanapamoja kindu kiicha kwa zeti uko upinzani bayo mundo chote ndonyo kuli edera ila no upinzani la monene na siwa kumana musumbi ndonyo kuli his excellency Kalonzo Musyoka akabikie kuyumaloja akabikie kuthukuma musumbi nondo serikali olondo ilie nolondo tukuona sindu siende Ruto no kudeliver anwende na kudeliver na gochi nite kuona sindile endesi nationally nilinge endesi okamba deni wandambuka kautele president Ruto vikita okamba na tongo imangala kayole methito mate kufika kana kukwati neno la serikali ni kuvania maendeleo la matona kutetheka na serikali ni tambila ithito itulo muti kwa vanene kumana na kwitha okamba ni utititu na kimaendeleo bewa miaka 33 na kukwata wia thiene nthi maithamani kiu kithiu cha kunywa malelo masio malami katoa maundu angi kifothokanyo silanga witu la monene bio kana damu ila nene bio ila yende ya umadamu already contractors on site affordable housing Kitui 60% complete state lodge Kitui already 60% complete kusi business yendona kwanza kumanzi yedewa takwata uyati tuyaona musumbi akuthukuma mundu ala tukona umunzi musumbi Ruto nondo tuyaza kwitha na state lodge kindu gike kwita umadamu chambie tene na kiweza kukikabala kipikita lelo ila musumbi abanie na ile kite la ukambani nimbingi stadium ila achia na masopale ende na kwaka ukambani kai mosoko ya Mwingi West ila yende na actually complete yenda ko vingu sindizo tunasiona evinda ya musumbi alange manyela ndo nyokuli akamba tetungania ni rezegeda netwa akwata maendeleo zote bantu asante na president William Ruto yekwatiwa kutambuka elembetani mwenye twathi kwa mithatha ndatumbi wa kutani ya siku ya mashujaa kaunti ya Kitui balokwe kwatiwa kuvingwa milati kivithokanyo maendeleo talalo manene wa kume male kuthiukia na kunenga na molo toko kwenye mwa milati ile kwa mito kamba ni rasilanga watho wake Malinga ni wenda tongo ima ukamba ni makuatane na kumena na muvango wa milati mbiyenge ya maendeleo ile ukamba ya ile kutetheka kuma serikalini Palanza kuitwa wodi ni ya Zombe already tena contractor ende wa Zombe stadium ni wende almost 30% complete ni ende ni saa vile no tunenge dembesa 50 million sia kwa soko ya Zombe na already contractor itakoka next week vile monengania lelo wa kuma Zombe tuchuluni lelo lati tiita mono and make twist ko tumutungia mubea awa ko launch lelo sina sindinye ingila endesa juzi tuna launch estima monene bio Kitui county onze waziri wake wadai nono kingi na Zombe na na kikundo kingi ende ko launch estima already nenda confirm kana estima la umete Zombe ukadhingi na kawaya kaumo estima zini wende na contract on site estima longi wa kuma kwao mbengi na ngumbi kasongoni na contractor ni twane na kwa next week kusi mbizu ni nyumbingi musumbe ende na kwetu kamba Mtongo TV kuma Makendo kaunti ya Makueni nyeneta wa Mulei Mulingem.